Igitondo cyiza rero ukomeje gukurikira inyunguramagambo official reka nkugezeho aya makuru abyutsa avugwa ku mugoroba w'ejo rero ku wa mbere Perezida Kagame yakiriye mu biro bye Vice Perezida w'inama y'agateganyo yoboye Sudan Malik Agal amuzaniye ubutumwa bwa Perezida w'agateganyo General Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahman nyuma y'ukwezi n'igice Perezida Kagame yakiriye General Mohamed Hamdan Dagalo uzwi nka Hemeti umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro wa RSF ni Rapid Support Force urwanya ubutegetsi bw'inzubacyuho bwa Sudani ntabwo hatangajwe bikubiye mu butumwa Abdel Fattah al-Burhan yagejeje yoherereje Perezida Kagame icyakora igihugu cye kimaze amezi 10 mu ntambara aho ingabo za leta zihanganye n'umutwe wa RSF ubwo ni Rapid Support Force wa General Dagalo ubwo Dagalo yari mu Rwanda muri Mutarama uyu mwaka Perezida Kagame yamwijeje ko u Rwanda ruzatanga umusanzu warwo kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeje bitanga umusaruro byitezweho mu guhagarika intambara y'ingabo za Sudani SAF na RSF imirwano hagati y'impande zombi imaze igihibera mu murwa mukuru Khartoum no mu yindi mijyi nka Kordofan na Darfur abaturage basaga miliyoni 8 bamaze kuvanwa mu byabo niyo mirwano nk'uko imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kwita ku mpunzi UNHCR ribigaragaza naho polisi y'u Rwanda irashimira imyitwarire yaranze abatura Rwanda by'umwihariko abakoresha umuhanda mu gihe siganwa ry'amagare Tour du Rwanda ryabaga ku nshuro ya 16 akaba ryarabashije kurangira neza nta mbogamizi bayeho byagarutsweho n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Assistant Commissioner of Police SP Boniface Rutikanga ubwo hasuzwa girushanwa mu muhango wabereye kuri Kigali Convention Center KCC mu murenge wa Kimihurura mu karere ka Gasabo kuri iki cyumweru tariki ya 25 Gashyantare ACP Rutikanga yasabye abakoresha umuhanda gukomeza kubahiriza amabwiriza n'amategeko agenga umuhanda n'uburyo bwo kugendamo hirindwa ikintu cyose gishobora kuba intandaro y'impanuka muri isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda mu gihe cy'icyumweru rimaze hakomeje gutangwa ubutumwa bwagiraho amahoro bwibutsa buri wese kumva ko umutekano wo mu muhanda ari inshingano ze kugira uruhare mu kuwusigasira hirindwa uburangare n'amakosa yose ashobora guteza impanuka naho Perezidansi y'u Burundi ibinyujije ku munyamabanga mukuru wa leta yemeje ko igitero cya Redi Tabara cyo kuri iki cyumweru tariki ya 25 Gashyantare 2024 mu gace ka Buringa komine Gihanga intara ya Bubanza aho ivuga ko iki gitero kibasiye umuryango wa Ruri ku kiriyo kigahitana abantu 9 barimo abagore 6 n'umusirikare umwe wari utabaye naho abandi 5 barimo abagore 3 barakomereka nkuko bigaragara mu itangazo ryashyizweho umukono na Jerome Niyonzima munyamabanga mukuru wa leta ngo iki gitero kandi cyatwikiwemo imodoka irimo umurambo wari ujyanywe mu buruhukiro imodoka na moto byari hafi aho byahiye ndetse icyicaro cya CNDD FDD ishyaka riri ku butegetsi kirasahurwa Guverinoma y'u Burundi yamaganye iki gitero yise icyawunyamaswa kibasiye abaturage b'inzirakarengane kandi ikomeza gutunga gatoki u Rwanda irushinja gutoza no guhentwara umutwe yisu w'iterabwoba Redi Tabara ngo udahwema gushyira mu cyuna mu Burundi binyuze mu bitero byibasira abaturage b'inzirakarengane isaba u Rwanda ko ohereza abagize umutwe ngo rubarabacumbikiye Tangazo risoza guverinoma isaba abarundi bose kwishyira hamwe bagahangana n'iterabwoba ryose no kumenyesha abayobozi bireba urujya n'uruza rwose rugakemangwa guverinoma y'u Burundi yatangaje ibi mu gihe umutwe Redi Tabara wigambye iki gitero ukemeza ko wivuganye abasirikare 6 b'u Burundi ndetse bugafata intwaro n'amasasu Gisirikare cya Nigeria cyashyize hanze itangazo ryamagana makuru yiri wacicikana ejo ku wa mbere ko hari umugambi wo guhirika ku butegetsi Perezida Ahmed Bola Tinubu gisirikare cyatangaje ko ibyavuzwe byose ari ibinyoma gisaba abaturage kubyima amatwi ikinyamakuru Sahara Reporters cyari cyatangaje ko umutwe wihariye w'abarinda Perezida wasabwe kuba maso no kuryamira amajanja kuko hakekwa ko bamwe mu basirikare bashaka guhirika ubutegetsi
byavugaga ko hari n'inama y'igitaraganya yahamagajwe muri biro bya Presidency. BBC yatangaje ko Nigeria yugarijwe n'ibibazo byiganjemo iby'ubukungu ku buryo bishobora kuganisha ku hanu habi byashyira mu gihugu. President Tinubu w'imyaka 71 yagiye ku butegetsi muri 2023 asimbuye Muhammadu Buhari wasoje manda ye yemererwa n'itegeko nshinga. Perezida wa Amerika Joe Biden yavuze ko afite icyizere ko agahenge kazagerwaho mu ntambara ya Israel na Hamas muri Gaza bitarenze kuwa mbere utaha. Abivuze mu gihe hari amakuru ko hari intambwe runaka yatewe mu biganiro bikomeje muri Qatar birimo abahagarariye Israel na Hamas. Israel yagabye igitero cyagutse cyo mu karere ku butaka muri Gaza nyuma yuko abagabo bitwaje imbunda bo muri Hamas bishe abantu hafi 1200 mu majyepfo ya Israel ku itariki ya 7 Ukwakira muri 2023 intambara itangira. Ubwo abo bateye mbo muri Hamas banashimusa abantu 153 kuva icyo gihe, bamwe muri bo bamaze kurekurwa. Minisiteri y'ubuzima ya Gaza igenzurwa na Hamas ivuga ko abantu nibura 297 abantu nibura 229,782. Minisiteri y'ubuzima ya Gaza igenzurwa na Hamas ivuga ko abantu nibura 29 n'abantu 782 bamaze kwicirwa muri Gaza kuva icyo gihe, barimo 90 bishwe ku cyumweru cyo honyine. Perezida Biden n'igihugu cye n'inshuti y'ingenzi ya Israel yaganiraga n'abanyamakuru mu mujyi wa New York ku gahenge gashobora kugerwaho. Reka nongere ngushimire rero ukomeje kubana n'inyungura magambo official, andi makuru aragenda kugeraho nta kabuza. Inyungura magambo official.